Iginlarang na kasangkayan na kanan Cybercrime Investigation and Coordination Council, CICC, ang pagban din niya Pilipinas han tinatawag Gore Box. Usa ini nga gaming app. Anakon mga nasagap nga impormasyon, puno hin violence. Ini nga klasehin gaming app. Nga nadiskubre ang kasangkayan ng mga investigador nga usa ini han paborito. Usa ini han masukot himalang-an na klasehin gaming. Han usahan mga suspect han pamusil San Jose National High School. Nga nakit-an ini han mga otoridad nga kinahanglan maundang ini nga klasehin gaming app. Di kang himpaka-impluensya ngadto it iba pa nga mga kabataan. Naghimuhin palisiya itong gobyerno pagban hini ka gaming app dinhi ha Pilipinas. Nalilipay kita kasangkayan usa ini na nakita naton siyahan nga konkreto nga naging aksyon hiton gobyerno. Hakamatuoran dinhi ha Pilipinas. Tinuod ko dito nga obserbasyon nga nasiring. Damo it nakaka-impluensya ha mga katauhan. Hapanigit mga dagkuna, nakakagturo timbang na kadamaan kung ano tama nga nitong diri. Pero hapanig itong kabataan, dako ini nga problema nga mga online gaming. Kay ini nga Gorbox, grabe nga ini kapuno hin violence. Sanglit igin ban. Ada pa ini nga mga huygo nga mga online gihapon. Damo na't nagka-aadik nga nagkapiperwisyo, nagkapupurdoy, nagkalilimasan hin kwarta. Hini nga mga online nga huygo din niya aton nasod. Nag-aada gihapon. Itong access hit mga minor di edad, hini nga maglaway nga mga pasalida online. Ang punto ko kasangkayan, di rila untahan Gorbox itong pagban. Damo ini nga trabahoon hiton aton gobyerno. Nga damo it magraot nga impluensya nga igindodurot sa mga kabataan mahitungod nakaka-access sila dinhi ha Pilipinas. Dito ha Malaysia, dito Australia, dito United Kingdom, may dananira dito mga balaod. Prohibit itong mga minors 16-year-old and below diri ra pwede maka-access sa social media. Kung nahihimo ini haiba nga mga nasod, ha mga riko nga mga sinsado nga mga nasod, nagpapakian na kita kay ano nga diri kaya himuon hiton aton gobyerno dinhi ha Pilipinas.